kokonsa bebre ena ekoso wim ekoso social media minim se wa nkasa no unim se ene kokonsa ebusu bebre na de me de bro de editwem abusuam bisao se wo ena odofo ene wo tanfo akoboma ana sese omoye fine sese omoye close a eden na wo bedwin ana eden na wo be mama fa wonto fa enko fela Makafui ene medical fee na me nkope ensam wo ho embro fela Makafui yenya yenim se waware medical omoye aware for omudom hu yie pa omo sese obia se omoye best couples like obia complaining obia comment say minya obi ti say fela ne medical relationship and come any bejo and come the happiest person in this world. So say and sen be abatuto ja ema obi a kire na adwen obi a kire na adwen na oni ebusiama Linda eka ensem bi efa ensema koso ewo social media fela Makafui ne medical team ma Linda eka ensem bi wo ebusian ko hwe video ne mbra na ye ba ye beka ho ase ena sister Debbie ene ye wade enya oya ena sister Debbie kwan medical do fast Debbie o sa ko break you heart udu ko break you heart bi on ka so ne medical ekoda ena medical so ka so okodi Debbie ena fela no so no fela no medical do no what you say ti say ne medical si do na yire fela no nya sure say obed desperate na yire sa but a business ena medical on sister Debbie ye and I don't think say sister Debbie so be chuku so low obechuku anazo obechuku de enye obechuku so low say medical emedi ni biem eni brown no ani briet brown wa brass anu na koma etunya agina biem no menye sure say sister Debbie be catch medical say o medi no enti business from ye sister Debbie tonyum medical tonyum enti so mu mienu betena so no mayo kalobura problem be na wom omu mienu betena no mayo kalobo omu anyum keke just a business what you say omu twa move ade no so no na yire wo ho me ya sure say na David nsu gina nchen enti David wo ho medical friend say David wo ho sister Debbie gina ho me fela Makafui gina ho crew ni nyina agina ho a ebede na come on like let me tell you guys negativities na doso Debbie oni medical they are no enemies omo chempna empna na anye yi medical kan kire Debbie so obeware no sana Debbie so kan kire medical so obeware no they are dating so breakups wom it doesn't matter baby e be free beba it be free baby abema no ho ba ne ho e breakup e ka baako you be call it short no enka no the one call it short no eka no enti medical na call it short and e kan Debbie aka no we move on medical kwa worry ama na yiri fenti wade na sema na yiri ne se na onyem kyesen those kind of things nyame ehira wo ma ba ya kire se you understand sister Debbie so nyakopan na dom amena nya David ama say David ba charge maintain akola sister Debbie na etua sister Debbie na utua David ba ne sika ne mat ebra fefefe no otua de David utua child maintain ade what you say it to me Linda ne dear I don't see anything wrong with say medical one name your friend is saying this Debbie bebonyum it's normal I don't think say they have any feeling for each other again because I think Debbie hurts it too much to say or better stuck so low say medical medino no oh yes sir nyum no sister Debbie nyum no ani medical bon why are there and no crazy fie bi efri wo mu medical onye otanfo timi media mani age nyum na ne mienu maka bom na mai de mabo no mani age ama mo pa medical nyame hiraw minim de odi proposal ne ba ye se medical na di proposal ne ba ye o say sister Debbie crew na di proposal ne ba ye o we don't know but me what I know what I'm saying is what mummy enu nyina ma ya ade we a big boy
this Debbie is a big girl my dear some day mo past egu nchen na mo hi hatred afiri won motimi aka bom aye kalobo matonyom my dear medical nyame nhira wate nyame nhira wi ase wo hobu on ma ne twempena enye ye bet mu jai na obi akohiri ne ho ba mutumi be ye namfo no kura tumi ye fe e chen se nipa no ne be de e be twempena me mo ga bi wo honum sa na me ne twempena to e jai ye ya damfo okwa wale me to so me gusu hwehwe bi ofre me ne nyina didi nkomo me ne yire kasa me mpani biem ono so mpeme what I say nti sister Debbie the only medical ye ne de mo ya de congratulations to you guys enwom no se be ye hete wate na sister Debbie wo broni honhum wo mu sa na momrofo no mo ncheke hwe no wankwa ama medical ne no wansa akọ Debbie o de momrofo no de mo mfa hwe ho na odo no tale ho enkoda no medical wawale also say only David ne ho David chronic only medical say David only medical say nti yesere wo say amasa kan bom na mo ye adwuma no concentrate you have to focus adwuma na na eto no na yi wani free medical hem you wani free medical hem because when you wani free medical hem a na koma medical sa no koda bie mu a obesa besu esu a obi ampata wo ena sai sunu so sister Debbie uba be sunu so be sunu so wagu David ani mu ase o David e ada so ne wo ho na mogyae sister Debbie you need David mu wo ho na mogyae mu wo ho won mu wo ho o fatam one ne ntena dem no mienu de se nkola na nkola de omo ho akono nkola ne de omo akono minister David e pe young guys so what I say it's Mr. Debbie my dear mummy enu nyina only medical to be honest I'm very proud of you guys and I'm very proud of Fela so Fela ya dear because you man nyina oba nyina be chakate nuku so ne o yes nkotonyom Fela wa ya dear wate nyame nhira wo ye business woman ampa wo ye entrepreneur ampa Fela wa ya dear sister Debbie fani die ema Fela na bibia wo wadwene bia so you wadwene say wo ko take over. You were overtaking the salary, so overtaking where the sister Debbie kwa ya when begu ase because send your medical no na yire nisi enter for no we rough when begu ase nti sister Debbie respect ho aten na de ne nya fe wate wodo adafo no ebusia video no ena etwagu wo screen so no ebusia asem we eden na obetimi aka fa ho Malinda akasa bebre na akwa se ade na ye ka no kama na ase ye adwuma bisa ana on say na medical need Debbie ena na ho first ena Fela Makafui ebeje no we dia kwa say ye nyina na ye twika na wabeji ka na free me nsem na wo de wabeji ka na free me nsem a wo de okwe no akoye ehun lances bibia nta akwa say ka na ye wo de kra because say say de Fela ni medical ware kra nti akwa say no aware no aye bibi ase say Debbie abase aso be take revenge ana ase odi fa enwum to so be take revenge aso say o say benya na de e won say man Linda cry ka say eh na Debbie na we a wo ye say na David nso be den me try Debbie boyfriend no obe den ono so be den ana so ono so obetine fie asu say Fela esu David nso ye de esu ena mienu enjoy na mo pem ho ade ntina mu jae mo pem ho a ade ntina mu jae enti mo na mo twen na mo ntem atete kakra na masan ba na mo abeyi yahi won say mama Fela na brabo no ase nani age nani nje ase o live life bia like normal as nani age nani nje aden ebusia we de areho esanso ye ase enije kakra wo ho ni ade because untumi nji obi ade emfasa akoye se Fela J medical every Debbie nsam ya inta they say no Debbie nso san benya na de but ode afa enwom to so anyway the sister ma Linda ka say enye emplatry bi ena omo betwe na mum edwuma ena omo ye edwuma san enti enwum tufo bebrebe a wo betumi emma bebrebe omo ho motumi afia ho sese kra Emilia Brube enso abeka nwum tufo no ho
bia o ha betumi ene na aye wo de na feature e wonyo mo se den na dent na wo kofa wo X ena anyom no kra ensama wom eno de ye nkoso ena ye nkoso ensama ewo anyum no se ye kase ye ka ho asama de aye dwen ne pepe ba ye mpese ye be den ye beko anyum no so sisi a anyum no oni den de code and trophy na ensama ewo anyum ne de ye se kase ye koso a de aye dwen no eno ano no nti ye mpese ye beko enyum no so na ebusia sedia ensem no ebubo ba no obi a ekire na adwen ewo so nkrofo ka se o we de omo besa tena biem omo besa yese biem ena ma Linda ka kire Debbie say kono okono onko focus na adwuma nti enokọ ho efiri se enyum so keke nti onfa nani ensi enyum so na ode kwa no sinamum mane fa nani enye den enkohye medical ahemu na medical no waware sese oye wedded husband nti me pacho mane fa nani enye den enkohye na hemu namum onye focus ewo dia okwakoye no enti ama ensem bi ebobo ba ni ade enti sese ubehu fela no no share ring Eka fela dia onfa na ware sem enye de endi agro and as say so omanya 3 years omo ware no omanya 3 years and omo first anniversary no fela Makafui e the pictures bi ba bonten e the messages loving messages are all dani kuna say or dana say why there woman na ye the happiest woman in this world na second anniversary so sa or the ensemble a e say aware no asoyi ankasa bibia e koso kama ewo na third anniversary we no ukọ fela Instagram page a unhu hwe wo ho ukọ Medikal so page a unhu hwe wo nti akwese say no obi an ka biem obi a living a life say obi an sha ne ring ni biem obi a yin ring at all eno ye de living a life yese fela etu kwan no nka akwantu e de nka oni Medikal baby a oma yese entafo ba say no akwese fela etu kwan no ne nkuan no koye like on fa obi a ho Medikal so living the life ena nkrofo e de omadwen cheba say enwuma omodi aba abontin e de ya Medikal obeko stage say o e de okọ performing ni ade na sa performance no on to me nkofa obi o fine obetumi akofa obi a keke say o on besa wo stage ni ade but anya possible say mi ama tonyo mi ama bo menyu mi just stage e perform a enya de a obi a me de ne kan mi feature no no on beto enwum ni bi eye den a delbi ebe den ebe ba stage ni so bi na ba stage ni so a enie fela be den ehun akomatie ni ade me de mi je say calm na ye adwuma because yes say dia wo be ye no edi efie be ye opepepe you may think say today you are enjoying bibia ade no maje oboa oye den obenya payback abusia na me ka say aha Xposed GH aha na obenya nsam de aha na ensama esie ensama wonti emu nchiremu ekua benewa e de bebro like it, subscribe it, na share mami na update bia ebebe bia no me de abedu open ano me din e de ekua benewa makram